الحمد لله المالك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع العصاة في يوم الحساب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خصوصا على الإمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين والمتقين أبي بكر الصديق المجاور في المجد والمنبر والمحراب وعلى الإمام الخمام أعداله أمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق الصاحب الشر والاحتساب وعلى الإمام أحلامه أمير المؤمنين والمتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتاب وعلى الإمام خمام أشجارهم أمير المؤمنين والمتقين علي الولي الوفي أساد إليه الملك الوهاب وعلى الإمامين الخمامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Turmushdagi sınavlar degan. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Allazi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huval azizul g'afur. Allah o'limni ham yashovni sizni sinov uchun yaratdi. Sizning qaysigiz amali bo'yicha eng yaxshi bo'lar ekan. U jigilmovchi, g'afur etuvchi zot. Mulk surasi 2-oyat. Allah Taala shu oyatda aytdi: o'limni yaratdi, ham yashovni yaratdi. Ne uchun? Bizni sinar uchun. Allah Taala sinay. Orabizda endi u kishilarda o'lib ketadi. Orabizda hali qo'y bir kishilar yashayadi. Allah Taala dunyoda yashovchilarni sinay. Endi bu sinovdan bir kimdan emin tugul. Agarda u bu dunyoga keldi ekan, butun kishi sinovlar. Sinovlar turlicha bo'ladi. Har bir kishi turlicha sinovlar. Endi sinov degan so'z arab tilida ul ibtila degan so'z. Mana tatarchada bar bala degan so'z, shu arab tilidan olingan ibtila degan so'z bu. Bu endi ibtila bala degan so'z, endi bu bilamiz, nasa degan so'z, u sinov degan so'z endi. Endi bu so'z kishining Allohga ixlosdan ishonishini oshiqlash uchun turli og'irliklar ham rohatliklar bilan sinovning o'z ishini oladigan. Bu so'z kishining Allohga ixlosdan ishonuning oshiqlash uchun turli og'irliklar ham rohatliklar bilan sinov uchun o'z ishini oladi. Allah subhanahu wa ta'ala aytadi: "Wa lanabluukum bish-sharri wal khayri fitnah wa ilayna turja'un." Anbiya surasi 35-oyat. Biz sizni nosharlik ham yaxshilik bilan fitna bo'laroq sinaymiz. Ham siz bizga qaytarilasiz deydi. Anbiya surasi 35-oyat. Allah Taala shu oyatda aytadi: nosharlik bilan da sinaymiz kishini, ham yaxshilik bilan da sinaymiz. U fitna deydi. U fitna. Fitna degan so'z, u endi kishi shu fitna bilan sinaladi. Mana masalan, masjidga yurishlar qishqini ko'proq bo'ldi. Mana ishga keldi ekan azaydi kishilar. Mana bu kimdan ishin fitna bo'ldi. Ya'ni ijaykana ish ko'paydi, ijaykana endi ish ko'payu sababli kishi masjidni qoldiradi. Ishni birinchi o'ringa qo'yadi. Mana bu bo'lar zo'r xato. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: "Jumg'a namozga chaqirilsa deydi, o'zingizning savdalaringizni qo'yingiz deydi, qoldirgingiz deydi. Ham keligiz bunda namoz o'qiradi. Bu sizning uchun xayrli deydi. Kishi o'ylaydi, hozir bunda jumg'a bormasam, hozir ish qolsa ko'p aybir o'xshada qoladi deb o'ylaydi. Ammo u ona bitirmaydi. To'g'ri, bu vaqtda ishlangan amal, ishlangan ish u barakatsiz bo'ladi. Shu vaqtda u birinchi ishni ishlayotgan juma vaqtda, shu vaqtda ona o'qshasi da barakatsiz bo'ladi, onaning butun ishin barakatsiz bo'ladi.
Ул мин хәерле эшләдем дип, Аллаһ Тәгалә юк ди, хәерле түгел ди. Шуңа Аллаһ Тәгалә әйтә, җомга вакытта җомга килегез ди. Сәүдәне калдырыгыз ди. Эшләрегезне калдырыгыз ди. Ул сезне матамасын ди. Дөнья матамасын ди монда мәчеткә килүгә. Беренче урында Аллаһ булырга тиеш. Без, мәсәлән, әйтсәк, ни өчен без аны эшлибез? Эш кала икән, калды икән синнән, нәрсә була шуның белән? Әйтик, ничәдер сум синнән может кесәгә кермичә калдылыр. Зато әгәр дә ул синнән акча кергән булса, ул синең бәрәкәтсез булачак. Синең нәрсә монда кала, синең монда җомга намазың кала беренчедән, син ахиратны югалтасың. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисе бар. Кем эш җомганы калдырды икән гозерсез, Аллаһ Тәгалә аны йөрәгенә мөхер сала ди. Мөхер сала дигән сүз аңар үгет насихатлар кирмәячәк ул вакытта. Аллаһ Тәгалә мөхер салса, бу начар дигән сүз, бу яхшы бер нәрсә түгел. Бу югалтуын күбрәк югалта, кәсеп иткәнгә караганда. Ул ахиратны югалта. Ул дөньяны ахират белән алыштырган булган. Безнең беренче урында тора ахират. Хәтта Коръәндә килә, кеше сынала байлык белән дә, кеше сынала факыйрлык белән дә. Безгә Аллаһ Тәгалә мисал итеп китерә Сулейман пәйгамбәрне. Сулейман пәйгамбәргә Аллаһ Тәгалә күп байлыклар бирде. Ул Аллаһ Тәгаләдән дуа сораган Сулейман пәйгамбәр. Я Рабб, миңа шундый байлык бир дигән. Миңа хәтле дә миннән сонда андый байлык беркемдә булмасын дигән инде. Аллаһ Тәгалә бик күп байлык биргән. Бер хәзрәт әйтмешли, бүген көндә байлар миллиардерлар ди, которые бар, бөтенсен бергә җыйсан да, Сулейман пәйгамбәрнең байлыгына тормый. Бөтен иң бай кешеләрне җыйсан бүген көндә, Сулейман пәйгамбәрнең байлыгының өлешенә дә тормый. Аллаһ Тәгалә шул хәтле күп байлык биргән Сулейман пәйгамбәргә. Шул хәтле күп власть биргән Сулейман пәйгамбәргә. Нинди власть биргән? Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ Тәгалә Сулейман пәйгамбәргә буйсындырны җиннәрне, буйсындырны җилне, буйсындырны кошларны. Мин әйтмим инде кешеләр турында, кешеләрне әлбәттә. Ул шундый дәүләтнең патшасы булды. Бүген көндә иң көчле дәүләт ул, ялгышмасам, Америка булып санала. Элекке заманда иң көчле дәүләт шушы Сулейман пәйгамбәрнең дәүләте иде. Аллаһ Тәгалә шуның хәле күп власть һәм көч бирде. Ул сыналды шушы байлык белән. Аллаһ Сулейман пәйгамбәр әйтә: "Хәза мин фати Рабби лияблуани ан ашкуру ам акфур." Намл сурасы 40-нчы аят. Сулейман пәйгамбәр әйтте: "Бу миңа бирелде ди, мин Раббымнан ди, сынар өчен ди. Мин шөкер итәрме микән һәм күфрлык кылам микән?" дип Сулейман пәйгамбәр әйтте. Аннары һәрбер кеше сынала. Кеше байлыкта да сынала, кеше факыйрлыкта да сынала. Байлыкта сынау авырак. Байлыкта сынау авырак. Кеше бүген көндә бит инде ни өчен менә мәчеткә килә алмыйча тора? Чөнки менә байлык. Әгәр дә кешегә Аллаһ Тәгалә берәр сынау бирә икән, бәла каза килә икән, ул Аллаһ турында уйлый башлый, мәчеткә килә башлый килсә, әлхәмдүлиллаһ. Аннары Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Вәләнәблүваннакум бишәйъин минал хауфи вал җуъи ва нақсин минал амвали вал анфуси ват тамарат ва башширис сабирин." Әл-Бақара сурасы 155-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сезне әлбәттә дип килә сынарбыз" ди. Монда әлбәттә дип килә шундый нәрсәләр белән. Аллаһ Тәгалә монда анатма бирә нәрсәләр белән кеше сынала, 5 нәрсә белән. Минал хауфи кеше сынала инде курку белән, вал җуъи кеше сынала ачлык белән, ва нақсин минал амвали кеше малны киметү белән сынала, вал анфуси кешеләрнең җаннарны киметү белән сынала, ва тамарат кеше җимешне киметү белән сынала. Ва башширис сабирин Аллаһ Тәгалә әйтә ахырында сабыр итүчеләрне син сөендер ди. Галим тәфсирнең галимнары әйтәләр, сөендер дигән сабыр итүчеләрне бу җәннәт белән сөендер дигән. Монда галимнар анатны бирәләр, вал хауф. Вал хауф дигән сүз курку. Нинди мәгънә моны эченә керә? Дошман, сугышларны һәм тормышта төрле вакыйгалар керә. Аллаһ Тәгалә беренче урынга куйды хауф, ал-хауфны дигән сүз куркуны.
Birinchi çirakta kişi korku bilen sınala. Mesela kişi ağırta başladı iken, ölmem mi miken deyip kişiye korku kile. Balası ağırta başladı iken, ölmez miken minin bala deyip korka başlıyor. Mine birinci orana koydu Allah ta korkunu. Vel-cuh ikinci orana koydu Allah Teala açlıkını. Mümkün de bizim devlette elhamdülillah açlık yok. Ama Afrika devletlerinde açlık var, andi devletler var iken, onların hatta oşavgana tugul suları da yok iken. Bir hazret bir vagazda sili şuşa Afrika devletlerde mümkün de değil. Şundi miskin devletler var iken, bir tenike aşav, dört kişiye bir atnağa jitkezelerdi. Mümkün de bizim bu akıla sığmaytırgan narsa. Bir tenike aşağı bir atnağa suzula. Hem yaşaylar nişikdir, bilmiyorlar. Suları da yok yakın tirede. 1-5 kilometre yakın suları da yok. 5 kilometre yiraklıkka jev baralar, su alıp kaytalar. Yolarga 2 litr su biriyle bir kişiye koy bir jirlerde indi. Şuşa 2 litr su bilen ol aşarga da pişirge tiş, şirge de tiş, taharat olara tiş, kıynırga da tiş. O kıyınırga elbette jitmiyor anı. Elbette taharat olarağını jitmiyor. O aşırgegine kitamını. O yine taharatın tayımın bilen ola. No, elhamdülillah bugün de bizim devlette açlık bilen elde sınav yok. Allah Teala şu açlıktan bizne, açlık sınavlardan soklasın bizne. Allah Teala. Onaqsimul minel enveli. Kişi mallarını kıymeti bilen sınala iken. Koy vahatlı kişinin malı kile. Akşası da kile, boyu yurttan sala, maşinasını da ala. Koy vahatlı kişiye bela kazalar kile. Ya kişi yana, paşar kile. Ya kişinin malı kimi işten kuvalar, mesela işten çıkaralar. Ya biznesi varsa biznesinin krizis bula. Naşu aytıp kişi sınala. Vel enfusi, hem kişilerin kıymeti bilen sınarmındı. Aramızda kişiler de vefat bulup kite. Biz şunu bilen sınalabız. Etiye ölüp kite, ani ölüp kite, balar ölüp kite, hatının ölüp kite, hem başka kişiler. Doğanlar ölüp kite. Biz şunu bilen sınalabız. Ve temerat Allah Teala'yta jimişlerin kıymeti bilen sınarmındı. Mında şula kire, bol da kire. Mında bizim indi berengelere biz de kire. Mında bakşada usat aragan bütün jimişler kire mında indi. Allah Teala koy bir yıllarını, yakşı yıllar bire, koy bir yıllarını indi sınay. Naşoy biz sınalabız. No Allah Teala sabır etüşelerini sindirdi. Biz şu sınavlarga sabır etirge tiyiş. Allah Teala'ga tiş dilnik dildirmezge tiyiş. Nişep mega hamanda şunday sınav kilemiken deyip, nişep mega Allah Teala şunday bela biremiken deyip, dilini biz tıyırga tiyiş. Dilini tıysak biz sınavını ütken bulabız. Namazını vaxtına okusak biz sınavını ütken bulabız. Eğer de kişi bu sınavlarını Allah Teala taqdir bilen riza bulup ütkerse, bilgen nimetler için şükür etip o kıyamet gününde cennet bilen şoklandıracak diye. Boylukta şükür etse, böyle kozada sabır etse, bu vaxtda sınavını ütken bula Allah Teala şu kişini cennete kirtek ölgenden sonra inşallah. Allah Teala kişini boyluk, rahatlık bilen sınarga mümkün, akşa köp bulara mümkün, yakşı işlerge mümkün, sağ selamet de, gaile kuru bağlar üstürü. Bu bütünüsü Allah Teala bergen nimetler. Eğer de bizge akşa kileyken biz şükür etemiz Allah'a. Yakşı işe urnaşabız iken şükür etemiz. Sağ selamet iken biz şükür etemiz. Gaile kurduk iken şükür etemiz. Bağlar üstüremiz iken, bağlar bar iken şükür etemiz. Koy vaxtını bağlar, jılılar elbette tüze almayız. Bir kişi etmişli, sen bağlasız kişiye qaradı, ol vaxtda dey. Tüzersin dey. Bağlasız kişiler şu bağlarını tililer dey, no bağlalar alp qayta almaylar dey. Allah da bermedi onlarga bağlanı. Sana bağlanı berdi, şükür et, jılasa da. Hatın bilen mesela biz zorlanabız iken. Qara kişilerge, koy bir kişilerge hatınları da yok. Ömür boyu ilen almış yeriler. Kışıklara da kişi yok, yıklara da kişi yok anım birge. Bizim elhamdülillah hatınlarımız var. Şükür et şunlar degen indi. Gaile qırabız, bağlar üstürəbiz. Elhamdülillah şuna şükür et. Allah da rahmetler eyt. Allah da şu vaxtda
Şükür için ister diyen indi. Koy bir kişiler rahat turmuşni sınav tugul, Allah Teala onu yaratuv deyip kabul ettiler. Allah Teala olay tugul deyip. Allah Teala Kur'an'da aytıyor: "Fe'emmel insane izâ mebtelâhu rabbuhu fe'ekremehu na'amahu feyekul Rabbi ekremen. Ve emmâ izâ mebtelâhu fekadara aleyhi rizkahu feyekul Rabbi ehânen." El-Fecr suresi 15-16 ayetlarda Allah Teala aytıyor. Ama kişini diye biz sınav versek diye, onu hürmetlesek diye, yani nimetler versek diye. Olay temiyim Rabbim beni hürmetledi diye beytedi. Ve ama onlar böyle kozalar versek diye, böyle kozalar bilen sınasak diye. Rızıkını kim etsek diye, kim etsek diye. Yani rızıkını kim etsek diye. Ve yekul Rabbi ehânen olay diye. Rabbim beni kimsetti diye beytedi. Allah Teala yok kelle belle diye beytedi Allah Teala. Yok olay tugul. Siz dürüst fikirlemeysiz diye. Bu bari tik sınav işine sizge verildi diye. Yani bizge mesela boylık kileyken, mesela nimet kileyken, bu eğitimi toşta bizni Allah yarata. İli nabarat kimiteyken Allah Teala bizim boylıkını. İli bağlar ölüp kiteyken Allah saklasın. Hatın ölüp kiteyken hem başka bu eğitilmi toşta Allah seni yaratmıyor. Yok diye Allah Teala o alay dürüst tugul diye. Bu prosta sınavına değil sizin için değil. Koy bir kişiler Allah'a ışansan, namaz okusan, urazat tutsan, sadaka verirsen sınavlardan kurtulasın deyip oylayı. Lakin Allah Teala onu inkar eder. Nekim oylayı ki namaza bastım, urazat tutam deyip sadaka verem, min böyle kazalardan emin bulurmun deyip yok diye. Hasiben nasu ay yetruku ay yekulu amennâ ve hum la yuftanun. Ve lekad fetennellezîne min qablihim ve le'alemennallâhu lezîne yasadakû ve le'alemennel kâzibîn. El-Ankabut suresi 2-3. ayetlerde Allah Teala aytıyor. Elle kişiler biz iman getirdik degenden sonra sınavsız kaldırılacaklar deyip uylular mı değil. Müsükte biz indi onlarga haklı yaşayan kişilerini de sınadık. Allah şunun da dürüst söylevşilerini hem yalancılarını açıklayacak değil. Mine şu ayette Allah Teala aytıyor. Biz iman getirdik sınav kilmez deyip uylamaz değil. Bar kileşek deyip aytıyor Allah Teala aytıyor. Sınavlar her vakit bulaşak. Mus'han ibn Sa'id isimli kişinin etisi Muhammed Peygamber Sallallahu soradı. Oysa kişiler en katı sınavlar deyip soradı. Muhammed Peygamber Sallallahu en katı sınavçılar deyip ol peygamberler deyip. Soğanan izi amal kılışılar, soğanan olar köbek kişiler. Kişi dini tutuğuna korata sınavlar. Eğer o dini katı tutsa, an korata sınavda kotarak bulaşar. Eğer o dini yumuşak tutsa, dini tutuğuna korap sınavlaşar. Kişi sınavlardan jir üstüne konaksız irgen şehirli kutulmayacak diyenim. Ne bu hadisini dürüst onlara gerek. Kimdir ulim ne hazır namaza bassam, yana sınavlar kileşek çünkü Peygamber sallallahu şulay deyip alay tugul. Alay tugul Allah Teala imanlı kişilerine sınav biri, bunu imanın nıgıtsın için birinciden, onun artlı imanı nıgıta, onun ruhi derecesi artsın için, hem icmaqda bunun derecesini kütersin için. Ne koy vaxtını kişi izgili kıla no onun icmaqda yazılgan iken derecesi üstörek. Bunun derecesine mine olmayı, mine işit olmayı şu şey izgilikler bilen. Allah Teala şu şey derecesine minsin için diye. Allah Teala böyle koza bir diye. Şu şey böyle kozağa sabır etip onun derecesi üstörek bulup minip giderdi. Şunun için sınavlar degen söz bu nabarat kişi için o hayırlı bulup durayken. Peygamberler en izgi kişiler, en yakın kişiler Allah'a. Allah Allah'a kubresine bildi. Şunun arkalı ruhi derecede mende, şunun arkalı o icmaqta derecesinde köterdi inşallah. Müslüman kişi şunu yaxşı anarga tiyiş. Allah Teala özüne ihlastan ibadet kılışı kişiye baratik hayırlı neselerine etli. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huve mevlana. Ve alallahi fe la tevekkelil mu'minun. Tevbe suresi 51. ayet. Ey bizge Allah Teala tadirde yazgan hayırlı nesegine kile. Ol bizni yaklaşыбыз ham müminler Allah'a gına toyansınlar. Yani ahırgı neticeni anan kütsünler. Şu ayette Allah Teala eyte, eğer de bizge böyle kaza erişeyken o bizim için hayırlı. Biz onu ana bitirmeyiz. Ondan köp eybirler yaşılgan, köp hayırlı nesler bizim için yaşılgan iken. Allah da Kur'an'da aytıyor, siz uyluyorsunuz sizge o naşar deyip, yok o sizin için hayırlı deyip.
Şunun bilen özümden vaazını tamamlayayım. İnşallah subhaneke ve bihamdike eşhedü en la ilahe illen estağfiruke ve etûbü ileyk ve semi'ud du'a. İnnel hamdeke nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve nu'minu biki ve tevekkelu aleyhi ve na'ûzu billahi min şururi enfusina min seyyiâti a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. İnnallâhe melâiketehu yusallûne alâ nebiyyih. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed min gadin men salli ve sâm. Allahümme bâri ala Muhammed ve ala ali Muhammed min gadin men qâli ve qâm. Ve salli ve sellim aleyhi ve ala cemî'il enbiyâ vel mursalîn ve ala melâiketikal mukarrabîn ve ala ahli tuğatike ecmaîn min ahli semâvâti ve lahâ ardîn ve arhamna ve ahşurna ma'hum bi rahmetike ya erhamer râhimîn. Allahümme erhamil hulefâ râşidîn. Amin. Ve amarul medîne lezîne qadâ bil hak ve kânû ya'dilûn. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأولى وأولى وأعز وجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.